abantu baito squeeze na bangaini sana. Abanda tuko sabachikura abangaini buke sana. Togo jongo koro mosae, oigo koro mosae. Ene togo jongo koro mugaka, oro mugaka. Oigo chikura. Abante bagwa chikura, omuntu uria barorire nga oisanire. No esa hii matiangi abante ba morenta. Tari nga okoba akuru kumatiangi osa akorete serikali. Okobe track record ya ese serikali. Elia akorete. Egasi elia akorete. Tari nga posuni arengi. Egasi akorete ya eke ange Minister of Education ya nkorokana. Egasi ange Minister of Interior ya nkorokana. Egasi aretu kia tu ya ange Minister of Interior wakina pewo coordinator which project government i delivered. Ni kyo na kyo kuimbra sintu na MCA. Tokoli MCA. Nakonya wanga tukara MCA o send 5 temna la round tu nyate ward to nga bantu almost 12. Asa MCA aba na nchingo tuligele bale. Na kiwa kuligele na wako gechi. Number 1 muntu kubekana. Number 2 muntu wale manifesting ya endo obate vision endo muntu wata marorama ya. Number 3 abantu aba kuligele kulingana nga amatuka ya make uno kuligekero yake inki kwa bakorere kila masuko bakuna. Yes. In terms ye o project ko initiate